Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan takut sama onde-onde. Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Ciri khas dari suku Betawi. Onde-onde, onde-onde. Jangan takut, itu hanya boneka. Jangan takut sama onde-onde. Karena onde-onde itu hanya boneka. Onde-onde, Fiona Azkia Lian emang ngetop. Jangan lupa di subscribe ya. Onde-onde, jangan takut, itu hanya boneka. Fiona